Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple awadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then I location no Abeka Flipper Junction. For number ne was no one casa free. No more beyond that one, no more being casa me from one casa free. Yo, abusian for a neck day and someone about to yap no so idea as we need and say a can a day echo. And say a church for a war or may you more idea to say, I will for the one more and Marcus square woman say, yes, that time no ya church for us a dear and answer one more any so I do want to say, dear, one more put tie is a one version quadano. Now one more addition at me at 2 a year and pong. Now one day a one more addition, woman to me a bois, I'm a woman so at me. Akwankan ewo wo mo addition letimi aboa madache papa bi no etimi akoso ewo nkwada no abrabo nanso kame akwa yesese die achechefo na nkasa no etwa wo mo ehu na tese nkwada na wo mo yede wo ma basuku mu hono mo se wo mo enkyere wo ma de no wo mo ankasa ere wo ma de enkakra mo bu wo ma atodwe ewo suku mu amene wo kasa die ye cheche ni bi etimi anyem nkwada miensa maya miensa with the same class. I just say form 3 no woman nyina go I just say nya dey say we class we na we there be woman nyina class back na just say cheche ni no etimi ahwenya me anim ene bonsam atiko I just odem kwada na atiko nyina aka form ama say nyinsɛn apie ede every mo abam na ebusuafo Komodidie emu anase nsem kaye emu Ghana Education Service Counseling and Guidance Center womo ehia ye ewo Asante Mountain kwada so ene womo de sa ensem we etu dwa tese nya no so enkwon awofo bi no mo nso so timi ne womo ma eye enso so etimi ayeden ada ama womo so afa eye yefun na ensem we UTV amade boni ne de emu enchemu ebebe som ye na ebusuafo ansa ne yebekom ne akwakotie eye ensem no mu enchemu na mekai mo esem ochade Center and so ya send ema ye di dwumedi no eba som mo ocha de se ya rebiara aye kranko ete eye woso ye humu ede hunamani ede enamu yare eba no gonorrhea syphilis candidiasis white ne de keka wani nyina ye namu yare ni nyina no otu ne te ede emawo ebiem susu be ma o low sperm count I on common no ewu eno to the boss wa na chese esane a enisa obema ni so a na pese yen large no emfa emma oba awo na wo pe eno nti wonso no nkuma for de chese ma de etwa wo mpoa edea o se wusu ene wo koda na no ni nyina no ebeba na wie ye de hia ene so betutu mrika na waba na kache ewo eye enkan da suman branch honom anase tamale na woni no edi eye nkita wo bezim so afa ne number ewo screen no eso na no atwetwe eye enkom na ebusiafo ye to ensem no eso edea moma yenkokwaji ensem mu nchimu emfa embrane ba ya to ensem no eso Ababe to just say, enkoda maya miensa, a wache o ma de omu nyina wo class back no, wanyem wo mabum. We ya Sema University, lecturer of Cape Coast University, Counseling Center, Dr. Shemeteria Dabone, wade etu edwa. Wose enwa kan wo bi ma eha adwen pa. Na ocheche ni ede nkoda hya wonsa se utwa ho, na ocheche maya ewom anyenye mo mo dia. Na chesa ye hu, ama nkoda ne da achekura ne ehihim. Wade nsem we nyina tudwa ebra Ghana Education Service, Counseling and Guidance Center, wo mo de dwumadie bi hyehyɛ so, e wo kwada so a ewo Asante Mantam emo. Wose eno so te koda, enkoda maya ensu bi nso, wo mankasa busuafo anyem wo mo. Na chese niema nkoyie kra, e wo yinsuku sahoro ene afiefie emo. Na enna Dr. Chemese COVID-19 ye di asembebe. Baye de lockdown kakra baye any restrictions kakra eno na akoka ho bia enkoda bebre a wo ye emaya wo mo anyenyimie na eno mu no kwada so municipal education coordinator counselor and guidance unit e Ghana Education Service Ora Stephen Asaribu enso e de atu dwese se emaya bebre na na ememma wo chen wo mo etietia wo mfa hodie so enti ya entai enye nwanwa se ade be che wo bete se abaya we ya hye ne wakonfo na chese de o mo nammu no ebre o madwe ene o monte ase eso sa be ya ocheche ni mpanyifo edina ba na chese ya bo no kwadi wo chema so wo betena sem no so no ahwe asotwe a esefata esese wo mutumi ede ema no
na ebusuafo se de wa wo de waso ekokotie ye no na chese wuti amane boni na o kan de akwakwa kosisi se wo be hunu na enkwada obi wo hono mu a 19 years 20 years 22 23 wo be hunu wa sen no ho na waku ne ho e de free atasefo asasi eso no aya na enye ko because wo mo ehwe nyoma che bia na chese ye de wo mo fm ba ne sen na ye busuani wa nkasa wo de hye wutimi krampo san ne ko eye empamuja fra ben enko a eno no anase eye abomination ben ko a na mo pesa mo committee de se mu hunu de mo pesa mo nya eye mo waje se ma ebo nyina no mu fia de na maye madwe se wo mo na obebo wo mo atopre ena ebiemo ensusu no se akwada no wo hwem se chire nya ye de na ba suku se wo meme chire na de na wotimi enye na esa enye doa no na afi wo ka ne kasa bo de hye ne yem se hunim na aka chire obi se ye me a meku a na enu ntina no ho yawdie ene ho adwendwen ene ho nimguase a wo hwa wo begie no na chese no nam so na akwada no wakwakwa sen eye ne ho anase wakwakwa di eye ne ho ebone na nti se ye ya chechefo ye de nkwada eba maso eye esom se momra mo ntete pa na de mo susu mo de wo mo efamu enie edia ene na o man ye koye anase ye baye ye kire nkwada na ekire pa anase ye kire wo mo akire bone future leaders ayese ye build wo mo nso ni so de hunu abam no ene ye se wo mo da twen ede am because obi wo hono ma ye awo keka na se da be ma ne be dam emfiri ni pemu keke no kwabo no etimi esai eye ne na brabo enyina san so hunu ho sem ono de wo chese won sem fata na chese ne the confidence e woni mu no krampo no waye den we jani nyina ede egu won san so hunu se this time around there chese yaye ne pasan kwa de na enwa no ni ne ho abrehemu ebiem eti e besere achechefo ne besere mu ye de nkwada ne brem mu a se mo nkire wo made a ye nka se mo fo wo mo enwa nwasa eye musire mu anam se mo fo mo nya twia pia emfa entwi eye mose entete ye pa ne nkire pa na ndie na ye pesa nkwada ne enya no eno ena mo mfa ensom eye nkwada no se de be ye benya eye mabunu pa wo mo susu betimi abo ama wo man no etu eye empo ese am no ka se de ye den aya achechi ni no ne yensa aso eye ni mu a se mranom eni no ebedi no nyonyonyo ebusuafo ye ekoso ni cheche ni yana monto otu wadwentwe fa ho edesen fobra ebeto edwa e otuma gh your comment section like a videos na share on all the social media platform so media ene KEEA sikapa obetuma follow ye on all the social media platform that's ne ye besan edi ehia ebi makram